Esisiaka luede parete lukumte diope, kesuwadi kaona kanwaibo ikina ingito na kapie loyu okarulo, nebe itagiari akanyaro lapalo itomoneta diop kaichoreta. Kanwaininga adamanu esisiak kalu, kanwajendo nare kapakina kesi ya beite kanwaibo ikina ingito na kapie loyu araimam. Empilo buku pingire Fred Opolot, nesetojo kakora kina popola inu wa ingito, nuda ijilo ninta ikoto manosemero ilu egelegela. Luisoma ete jokoto moibuga Kampala. Kailo sekineta yana populai no PLE past exams. Ranyi nebe enakineti duwe low P7 aingito. Mamunga koto ti apara na ingito di duari ni. Mame na ikito se ponelo isoma ita ingito. So akaya una populai no rai aingaraki ni kesi. Tete kezi ni sikinete ainiseta rejasi. Ido ne Paul akoto ngidwe lo tuboto ogrede a lo sodit merelo yare merelo unye ogrede lo sodit so apele kinete ngine jaja tarwa Sichana kina kakezda yala masi kanwaga ngata na popola ino wa ingito kura shalam kilo honorable Fred Opolot anu popula na kora kiniso muso popula mox lo egela display egela konye karde jasa akirong na ya ona popula akoro ngai sigo kinuche engareno ai telekarite Auriak anyu no bonebe ijukuna duo somero narto mo somero kosi pola sala na idwe mami duwe nyamete tere kwa ni soma idwe ngito ujaso somero unyamete tere kwa naso di price ngo kini mwalimu Aisha nakin go ngidwe so erana ana peranu ela eteno nde pota ito polo ito go ngatrona Asioman dori yetana kino siboro ngoro to luje ngarno ko toma noi elo sesere katike committee anai mor kikina mobilizing Auriak anyin bonne e pota e gang Asioman e duwe kese noi akoto ngo wa shalam kini MP noi anuru wanana po bongesi apedo rabunere aya nduba paplai mu anai ngarakina wakbela naikanyitare kadi somata MPs kwangi somata MP ponengon ikoda bobai sinyiko ikini Auriak kede other stakeholders lo chalo wo alnebe ingarak ni someroi ay nyakuni do to someroi aray apolorai salan noy oto someroi mambo ba Auriak rek ngale productos duway anyun jutebe e jay ko somero agewna primary bakare kakin joko na ray bujo e poda sojo do ikoto soja ya pun kede so anu ebuka lo pingire Abuda MP Opolot ininga Auriak gang aina petano aitanya midwe kechekoto mosemero kanoda waito jokari tube actually da bobo poni itjeni kenai ngo rai idwe le ponente aishomo konya no etenge mamitu idwe kota aishomo jo akepolo be lipingo Auriak no buka no aibu makin anyilebe apa sami sakioni iboro are modunga achaka kinete beresemero tetere okidoe e perorete kesida araida amata poma tetere koku yen mame yen jatana te ngol to isho koto mobalo alo wadika ikiniti UNEB neja siapolo koisemero iluo primary ainyito na kapie loi nesegiara akanyaro lapalo itomoneta dio kedaichoreta ide sisha kesde pote aichopa wadika inyito erasakanya unikera subjecta na imar tupuru chuko sodi obong a subjecta naka SST Kanuka TV East Alexander Makeyo Kori.